Pemirsa, sabah deras ring wewidangan Kecamatan Mendoyo, rahindana dibi ngawinang ring makudang wewidangan banjir. Tiosan punika kepanggih tanah mid ring Banjar Ribu Bekang Kelot, Desa Penyaringan. Kahanan tanah embit ring Banjar Tibu Beleng Kelot Desa Penyaringan Katiben ring tebing paumahan Igusti Agus Marta Arius Nanda kekantenang selantang kirang langkung 10 meter tebing sani tegahnyane 5 meter embit sani ngawinang natah ring paumahan Kramo Maurug nenten kepanggih korban jiwa ring bencana inucap tiosan tanah embit banjir taler kepanggih ring makudang wewidangan sane dangan keni banjir sekali ring wewidangan Baler Bale Agung miwah Bilupoh Kelurahan Tegal Cangkring, toyo saneng luap ngantos ke tengah margi, tur paumahan Krame, kuentenan margi ngawit saking simpang Klampak nuju SMPN 4 Mendoyo, kekantenang nainin enten sida kementasin. Nanging kepanggih informasi saking lapangan, yening Rahina Sukre semengane inuni sampun muali deg-deg. Ring wewidangan puniki jantan pindah kegenah sanedangan pisan keni banjir yening masan sabah deres. Banjir taler kepanggih ring Banjar Kaleran Kauh desa Yeh Embang. Sane ngawinang margi selantang Banjarwali sareng Banjar Kaleran Kaje nenten sida kementasin oleh Krame. Surya Dharma Bali Pos Nguningayang.